Jamal Sosairi kan lah tada dinas dari Belamba. Apa lah bertawa lah mangkat taro. Mulai ada itina aki. King manter beda parlo dong ya. Wala si Maria petuko ajam. Apa itina aki. Salah tako le badin na. Usman tak dan dah ya. Torot. Apa nak kanaru mon ni premun tiara bente pate pakin terap pah taluk tanu tali kulian dai sai. Oh baik kalau botok-botok kan kos man. Sara ro sai. Oh iyalah kah. Ya udah pangkolan. Mo dia. Iya. Mai ka entar ketangko Ronaldo tada Usman engko ke TV. Yo, mai ka. Pada ayo. Ayo. Manter beda parlo Jamal Sosairi. Abay pa pring berhape mo. Uwa nga. Mal Jamal Sairi, lete. May nag-game on this aro. Labura ya. Bah, ampun labur sama kau bagim ya. Nak gina kaki man. Nak dinaki. Allah je sai. Adi iya po deh. Gina. Engkau bijak mana sak golek ada. Oke kalau kau nak kana bentibin mon gen nemu petukan pakin nang nak kana ke kau bakal Lapar boleh mo sa dia. Makan lo berman. ya makan kakek. Sakit tabu na. Gina ni kare. Orang tabu sakit. Lapar boleh ngara. Kalau cuciin aku mikir lapar boleh. Mutiara ro. Kibri ano. Lang lang ibu tak cetak lo. Boleh kada. Sabi na apa kayak gini na. Ya sejamal engkau dan kekosena cengkain kakek makan dalam gedung. Cepreng nyaman. Toro Jamal dia. Kada pa TV mo. Nabing ko chong kakek pas karo gen le ampo taon no. Ko ketiba deh ya. Toro Kada pada dari mah kaki sebek tuarta jua aba tay pangakan berita ke TV. Aduh, may ngakan mo yun. Parang sakit tabu. Palaging lapar mo din saya. Kekenyangan, cak ada wakuah saya kakan dia. Tako ko gibur. Iba makam ni. Patang ni. Yung pecera teman sa dia. Pecera dia. Mulai hiperi. Mung sa tidak makai mayo. Kita tedung sa malam mayo. Yang jana sa malam dia. Coy. Demak. Dia ada makai main game, main bola, main bulu tangkis pada mayo. Tak pentan pada. Enggak kisah. Pada mayo masalah game bro. Wis tanang senengan guys. Talangkom, mungkin kau tak bisa guys, deh. Kau tedung ah, kau tero tak telet ah. Tak dapat TV say. Benih kau dapat TV. Beri engkau ke dengan kisah, tak jaga engkau. Aduh, Bisa apa aja? benih. Cak salah paham kaki fitnah aja. Engkau aja kan. Ngandreng tompas kaki tahu sampai tedung. Tahu Ada enggak? tak bisa. Tak bisa. Minta apa aja dek di tedung dina kaki bentuk. Jangan kau tak jaga say. Antah kakek. Mitamit biko tuloy kepak katang jan. Baru ngecit gitu. Apa? Turun dia iya. Tedung boleh? Tedung. Itu kau tak sadar, kakek ngepak kau ngepak. Ini beda dari tedung sadar bagi tedung. Kakak TV say. Talangkom sa pora na. Engkau masuk ada Innal aidin wal faidin. Muta-muta lesson. Tedung ah. Jung, kayak laki Jung. Tak apa-apa saya, tak apa-apa teh ya. Oh iya mayo. Tak tahu Lanjut. kondus kaki-kaki ngajak Sairi dan nak kana penenang ka TV. Mulai saya. Punya keran dari iya ji saya. Karena pa TV lah keran ji ya. Toro zaman lagi tedung. Dada mare mayo. Main apa ya mayo? Main apa? Perem, selodor main apa mayo? Kau buat dua so kakir. Masa apa na selodo pas main erem. Main apa? Bulu tangkis. Main game bae. Oh ya, nyaman mayo. Game. Game ya. Iya. Yo. Yo.
Wasai. Mayo man dulan man. Iya ada ya man. Unik je say. Sak pen mak Iya, sele ada, jere. Soy. Allah jere. Mas sudah. Dah iya pemain dia. Iya pemain bareng kok. Tak kira kecewa kakek. Aku menang. Nih boleh say, lanjut say, mayo. Terus kah kok mulang kok sahur kok. Saurus dia kakek. Kalau berempar ya. Setengah situngin say, dah mah kakek bejarin ada ya. Jako ya sahur ruang kok bilang tuang kok. Kakek anak mama ungku hari ya. Si matan dia yang koro dia beni dia lo bagus sapeng kok. Ya jadi semua setiap hari Ya ya. lah, makat mulai. Yalah ya kok boleh. Boleh. Salam ka maman ku anak mama. Makat. Tiap hari ya. Demer ya. Tahunan say. Je sairi bejerin lah mole. Demer ya. Hindi na ka tibi tako. Jamal bejer kayak dia. Man. Ayo. Apa? Iya nih. Main game aja keluar gua ada sendiri takut mah. Sahur ya? Main game. Hah? Main game. Tak sahur. Aduh, Tadi dah man. kau tedung lah. Jangan kan kada pati biong ko deh kan si bejerin. Dek demat ya. Apalah dugalin na Jamal. Ayo man. Aduh, baru kau takut ini man. Sahur. Bahasa sahur mula hari kena. Nih sekejap man. Kau tedung ada sah. Dikin kau tak nyapu, jadi mau sahur. Man. Anda aku. Mari dek mari. Ulah ajak kok rokok ni lah baik kalau ni. Tapi muka rokok dia. Takut bibi dek Jamal aja rokok. Biasa nanda. Man, yang kau di rokok deh, melek gila. Mai. Apa? Rokok. Abe. Nah, Hujan man. Njo. Iya deh. Njo aku siapa dah ibu mi. Cepat, bolong bani ye roh. Tibi man. Njo. Payah. Opak anak. Ngaruh kan kada pati biongku biasan karokok paling kamarok karo. Bi burun tanda deh. Dek demang mesti. Tidak takut. Penitang Roma kos-kosan Poland. Ada bayi mun sendiri. Bener jan saya iri gila. Angwan tedung nga pola deh. Marita bablas kok saya sahur deh. Dung bayi. Tedung bayi. Kok ngumpah tedung ke kamar hari ya? Urusan mare. Janji lagu dia tak sahur. Tedung dinak bayi. Maring iding anu. Orang ngajakan dekik dari masjid. Maring iding dekik orang ngajakan doh. Tedung dinak bayi kah? Setajana warga kampung dan cerat ngereng sekitar sahur. Waktu ampun ada cuaki pukul 3:30. Sahur. Jam pelang orang biasa ke 3:30 nanti. Dia ngarap Jamal jaga banjir tak jaga. Mang lu Jamal tak ning jaga saya sepi ke kafe mun di rumah itu. Mal, dia ke mana? Arhamar rahimin. Irham. Ya Allah, nyaman om. Arhamar rahimin. Irhamna.
manongko ake kurok anyi. Apa ada ramu ke? Rengko berjaya. Masa? Apa? Ada aku nang ko pintar karap. Ketong tahu. Kalau apa bro? Jual tahu. Aduh. Karen kaki ya. Iya siap. Alam ko bulan ke kerungan sala melerarutan pasti kaki lima. Jaga deh kan angin gedung kada man. Man. Nih. Sahur mi. Jangan kau tapar aja nih kaki. Sahurungku sahur man. Jangan kau tapar aja kakak rokok jangan. Dah. Ingat saya salengko dah. Memang man. Tak sahur boleh ngandi baring kaki man. Jangan. Oh. Apa ini kan? Mantekin joil lah. Terkin kita ngandi baring lagi engko saya saleh. Bukan man. أشهد أن لا إله إلا Alhamdulillah cek nyaman ki ibu aku ke bensek tela cek. Mantap kata aku. Yang karoni ser tang teretan Jamal udah. Tak aku kata asal. Malam hijau ki baca lihat. Minta apa tak dosen salong kok kan mereka jaga. Niser dari pasan de. Tak aku kata asal. Cek pasti tu dulu. Tak. Redung kada iya. Redung di moding. Cung terang bisa. Ada pilih ke bawah, ada mana aja tu. Mengucapkan selamat berbuka puasa. Patan kom. Jaga ini kau kan habis man. Matek lagi man. Ni patanya kengkol. Beni tak je ke man mari je ke kai bin ko bagila. Dah remah. Malam ang sahur mi ko je kain. Kaki kini ngandring ring mate mung tedo. Oh, iya. Man,